Te pou, te tokotoko I whēnuku, te tokotoko I whērangi, te pou o te kīngitanga, te tokotoko I te marae o te motu I tūranga waiwai. E ngā kākā tarahai o te waonui a tāne, nau mai, topa mai, tiorotia mai, ki tō mātou nei pai. Ko te rangi tuatoru tēnei o te Koroneihana te rā o ngā ariki. O te moana nui a kiwa me te aha ko te matapaia, ko ne atu I te kotahi mano tāngata, ka tae atu ki te pōhiri I te atani, no reira kia utonu mai. Hei te iwa o ngā haora I tēnei ata tīmata I ngā mahi I runga I te marae ātea. Heoi anō I mua I te rukutanga atu ki ngā kaupapa kōrero o te wā, kia whakawhiti arorangi atu tātou ki ngā kaikawe pūrongo kei tūranga waiwai I te rangi tuatoru o te Koroneihana. Ka re kore kei te mohio pai koutou ki te kaikawe pūrongo mā te reo o te uru, arā ko te manukura wahine toa o te matatini e te raukura Aroha Broughton Pue tēnā koe, ka mutu ko tana hoa mahi no te reo o te uru anō, ko te kakenga Kawiti Bashara hoki tērā, kua hono mai I te rangi nei. Ka ati ake ko ngā manu kōrero o Aukaha, New Zealand, ko mai o hapānapa raua, ko te kawa pāora o tira, ko te māngai Mātahu News, ko Shakayla Andrews, alapaki me te mihi anō, ki ngā reo irirangi Māori o te motu, kua whai wāhi ki tēnei pāhotanga. A ka ati, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, kei muri I ngā whakanekeneke hanga o te Koroneihana, ko te hunga e upoko pakaru ana, kia tika ngā whakahāretanga o te wiki. Ka re I ko atu I te marae o tūranga waiwai, hei tā wharau I te tini me te mano. Kei tō te kawa paora taha I tēnei wā, ko wai atu, ko rāhui papa. Morena kia tātou katoa kei konei ahau kei te taha o rāhui papa te manga o te kingitanga, kei muri a māua I tēnei wā, ko te tomokanga ka whakaekea mai te ara maure mai te wai paunamu. Tēnā koe te rangatira, morena, ka whakaeke mai te ara maure I tēnei rā. He mea nui tērā, hea te hirahira o tēnei kaupapa, hea hoki ngā whakaritenga. He takoha tēnei nā te tauihu o te waka o Māui, ko tōna tikanga ka tukuna ki a te ariki nui te atairangi kāhu. Ko tōna tikanga ka tukuna ki a kingi tū heitia, engari ki hai tutuki I runga pēi te wairua. Ka mutu I whakaeke tō tātou ariki nui ki runga I te tauihu ki te kawe I te mate o tana matua, ka oati kia ho mai te ara maurei, ka whakahokia mai ki runga o tūranga māma. Mo te hunga kāre pē mōhio mo tēnei taonga te ara maure, he kauai no te tohora, ne? He hea te hirahira o te? He tohora I u ki uta kaori I tae te hoki mai, no reira I tanumia kia ngā horo katoa ngā miti meki o te tohora nei, ka noho ko tōna kauai. Ana ko tōna kauai he whā mita te roa, he whā nui nei, e toru te kaumā waru ki taku mōhio ngā rei, ngā niho o te tohora e haere tahi mai ana. No reira, he tino taonga tēnei. He tino taonga tēnei mahi patu, mahi ahara, hei taonga ora. E hake I te mea ka noho he kauai, engari he taonga ora tēnei. Kōrero mai mo te pōhiri ki tēnei tino taonga? Ko te pōhiri ki tēnei taonga, ka whai muri mai I ngā ariki o te mona nui ākiwa. Ka mutu ka whakaeke mai te tauihu me tō rātou taonga ki tō tātou ariki nui. Ka whakaeke mai, engari he whānui mo te keti, no reira I mate rā ki tetei keti nui atu, te whakaeke tanga mai ana ka takahi mai rā I te kauhanga roa o te marae. No reira I te tuatahi ka pōwhiri tia mai ko ngā ariki o te moana nui a kiwa, a pēhe ana tērā hononga kei wānge nui au ariki rā me tō tātou ariki nui. He nui tonu. I te wai a te poea, I te wai a koroki, tai katoa mai rātou. I haere hoki a te poea ki roto I te moana nui a kiwa ka kawea a piki I tērā wā ka no muri mai ka te atairangi kāhu. I tai atu ki Tonga, I tai atu ki Hamo, I tai atu ki ngā Kuki Island. E rā hononga, he hononga whakapapa, o tira he tamariki katoa tātou no te moana nui a kiwa. Kei reira hoki tētahi hihia kia whakawhanake tau o hononga?
Ai rawa atu. Ana, kaore noho he whakapapa koe ana ke. Engari he pewea te whakawhanake i te kotahitanga o te moana nui a ki wakatahi. Kia whakawhanake i te hiato i te ora. O rātau whānau e noho ana i kone, o tira ko ngā whānau katoa o te moana. Ki taku nei mōhio ina nahira i huitahi ko te tekau mārua mo te kaupapa ka tūhei a pōpō. Pēhea rātau a hui? E aua. E harau te tangata te mema o tērā komiti, e pai ki ake kia pātai ki a rātou. Tēnā koe mau kua whai wāhi mai ki a mātou i tēnei rā. Koe te wāriria. Te kawa paora a raua tahi ko te māngai mo te kīngitanga i a rāhui papa tēnā kōrua i rā whakamārama. O tira, hei te rangi tonu nei pōhiritia ai te ara Māori, ko te kauain tohora he koha no ngā iwi o te tauihu ki te ariki nui. I tēnei ata tonu, ka tatu mai te ara Māori ki waho o te tomokanga tuarua. O te marae o tūranga waiwai, ko tōna kaupapa he tohu i ngā hononga i wainga nui i ngā iwi, no tērā pito o tainui waka me ngā iwi o te tauihu. No nanahi rā, wehe atu wai te taonga nei i Porirua, ka kawea mai marunga huarahi, e hia haora mai tōna tīmatanga, anei e whanga nei ki mua i te aroaro o te marae mo tana pōhiri. Ka tahi anō mātou ka rongo, ko wehe atu te Māori o te matatini, i te marae o te upoko o te whenua ki Taranaki. Koira hoki te marae o Aroha Broughton Pue. Aroha, he aha ngā whakaritenga mo te tukunga o te Māori ki te wharehaka o Tainui o tira ki Waikato. Tēnā koe te pātai e riria o tira, e tika te kōrero katai anō te Māori o te matatini, ka wee i tō tātou marae o te upoko o te wenua i Tarata, i Taranaki tonu. Ka tai mai ko tētei kōpuni tangata i tōna tāra ko te tira aka o ngā purapura o te tai au auru, ko ia rātou tēnei, e kawe nei i tō tātou Māori. Pōpō, ka tuku atu tātou a te kāui maunga, i te Māori o te matatini, ki runga tonu i te pāka o Patterson's, tata tonu nei ki te marae, ko te tikanga ia hei te toru karaka tērā o ngā pōwiri tuai, ka haere pea, haere ngāta i tātou o te kāui maunga ki te waka mana tuata i te reo pōwiri ki te Māori, ka rua ki te wakaoti i tēnei ono ngata ngai kua rua tau tātau e anga i roto i ngātau. No reira, he ara wairua anō o ki tēnei. Te waka kapitika, ma te pōwiri, me te oatu tika i te Māori. Ki tēnei rai o tātau, ki tō tātau wariki nui katai, ka rua ki te ware aka o Tainui e wanga mai nei ki tō tātou Māori o te matatini. Ai a rua tau ka tai mai tēnei kaupapa nui o tira te motu ki runga i tēnei o ngā takaanga waiwai ko te ware aka o ngā motu kauta mai. No reira, ko ia pea e te i o ngā muka kōrero i tēnei wā mo tō tātou Māori hei te pō tonu nei, tai mai te Māori ki roto tonu i tēnei takiwā. O tira hoki mai ki te kaupapa kei muri tonu i a koe i tēnei wā aroha i runga i te mōhio. Hei te ata tonu nei pōhiritia ai te taonga o te ara Māori. Ki runga o tūranga waiwai. Kei te kite atu koe i te taonga i tēnei wā? Tika te kōrero ko te ara Māori, tērā ka wake ke ki runga. Me tōnara i anō oki tatu atu ki ngā piringa wanaunga o te moana nui a kiwa. Ko rātou ta i tēnei kakawe i tō tātou taonga ki mua tonu i te aroaro o tō tātou eriki nui i tēnei wā. Ka rau i te tino kite, engari muia katoa te papa i tēnei wā, e te tini, e te mano. Kutai mai ki runga pea i te wairua, me te kaupapa i karangatia rātou, ara ko te kauenga o te tauiu o te waka me o nā pekanga e waru i tēnei te ara Māori. Aroha Broughton Pue, tēnā rau atu koe i era whakamāramatanga. Kia utonu ki ngā kaupapa o te wai paunamu e hikama, ko tā mātou kaikawe pūrongo o Tahu News, Shakayla Andrews Alapaki, ko whaiwā te kōrero kia Barney Thomas. Poi pau tai rangahau o te tauihu e hikama kia tahuri ake tātou ki ngā kōrero.
Nā kia tātou, ko tai mai te taonga o te ara Māori, ki tūranga waiwai tēnei ata, ko tai mai, ko piri mai, te tahi o ngā matua ki taku taha no te tauihu o te waka a Māui. Kei taku matua, Barney Thomas, tēnā koe. Tēnā koe, kia ora. Nā reira, we're here this morning, you've arrived with te ara Māori, a special taonga gifted to our Queenie Te Arakinui, Queenie Ngā Waihono Te Pō. Before we get into te ara Māori, can we just explain to our whānau at home the connections between the kingitanga and the tainui waka that reside in te tauihu o te waka a Māui? Well, we have 3 iwi that whakapapa back to tainui. They being Ngāti Koata, Ngāti Toa and Ngāti Rārua. And they were known as Ngāti Mango prior to coming south to te tauihu. So that's the connection. The real acknowledgement was to the Māori Queen, Dame, and her mahi in our rohe. So really it's the support that they've given us in Te Tauihu, and a number of our kaumātua wanted to acknowledge that, and so the whittle they sent to us was the next whale stranding. We want the jawbone and the teeth, and we want them to be presented as a gift to the kingitanga. Nā reira, you've arrived here with te ara o Māori this morning, and how will te tauihu o te waka a Māui will be presenting te ara o Māori to our Queen this morning? Oh look, we had a bit of a hui last night, and I was rocked. I said to our people, hey, is there anyone left home looking after the fires? So we will be going on, and actually this Te Ara Māori really is around what the kingitanga has been supporting around kotakitanga, bringing our people together, forging relationships, strengthening relationships. So, you know, there have been lots of relationships between our iwi and the Department of Conservation, between our iwi, all 8 iwi in Te Tauihu, and also strengthening that relationship between Te Tauihu, iwi and the kingitanga. Ka pai, o ātāhua rawa ngā kōrero e te matua. Unfortunately, our time has wrapped up with our interview. Ka haere koe ki te tuku i te taonga kia Te Arakinui, Queenie Ngā Waihono Te Pō. Nā reira, tēnā koe, kei taku matua. Ka hoki atu te toki pounamu ki a koutou, kei tā maki makaurau. Shakayla, e mihi ana o tira kia mahara mai koutou e hika mā hei te iwa o ngā haora i tēnei ata pōhiritia e ngā ariki o te moana nui a kiwa me te taonga rā te ara Māori ki runga o tūranga waiwai. Ka tiake kia tahuri kia aroha Broughton Pue i tēnei ata kua whai wāhia te kōrero ki te kaiwhakahare ahurea o Ngāti Koata Trust kia Levi ngā waka. Tere mai rā ki te maurei e tū nei ki taku rangatira ki a Levi ngā waka. Tēte i o ngā poutikanga o tēnei kaupapa. Kei taku rangatira morena ki a koe. Taku pātai tuatai ki a koe tēnā kua tai mai koutou i te ukuroa tonu o te wenua. Ki te mauria mai tēte i taonga. Tēnā waka mō i o mai ki a tātou. Hea tēnei taonga o tira te ira-iratanga o tēnei o ngā taonga. Kia hoki ko muri pea ngā mahara ki tō tātou ariki nui ki a Queenie Te Atairagi Kāhu. I aia i te wā o te ora i tae mai ia ki te tauihu o te waka. Ko ia tonu te mea i whakatūwhera i te whare tupuna ki runga i tō mātou marae o whakatū. Ko te whare tupuna nā ko kākati. Whai muri atu ka huakina hoki ia i tō mātou wharekai i a Māori ora. I taua wātonu i hui atu ngā kaumātua me te hihia kia tākoha i tetehi taonga nui ki tō tātou nei Queenie. I taua tautonu i te tau 2016 ka tahuri atu tō tātou Queenie ki te pō. Nā waira, ka toko ake te whakaaro kia hoatu i taua taonga tonu ki tō tātou kiingi, ki a kiingi tūheitia. I te tau 2016
ka pai ki utara tētahi paraawa. Ka mau tonu ngā iwi o te tauihu, ka tae mai te whakataetai āmotu mō ngā kapahaka kura tuarua, i reira i tukuna atu te pātai ki te puhi ariki i taua wā, kia whakahoki atu tētahi taonga ki tōna pāpā. Hei tāna, he pai kē atu kia tae mai tōna pāpā ki te tauihu, ki te tiki atu i tētahi taonga pēnei te hirahira. Nā waira, ka hinga atu tō tātou kingi. I te timatanga o te tau nei, i te marama o Haratua, ka tae mai tō tātou nei kuini, ki roto i te tauihu o te waka, ka tākoha ngā iwi e waru i te taonga nei. Ko tapāngia ko te ara maurei, he ingoa ko whakaungia i te ara whanaunga ki Wānganui ngā iwi e waru o te tauihu o te waka me tō tātou nei ariki nui. Ko te maurei, he ingoa anō mō te momo tāmoko ka tāmoko hia ki te poho. E tohu ana i te hirahiratanga ka tāmoko hia ki te poho o tō tātou nei kuini. Nā reira, koia pia te roanga o ngā kōrero e pāna ki tō tātou nei taonga. Ai. Ka mutu pia e nā waka marama. Kei taku rangatira, tēnā waka mō i o mai kia mātou. Nā te mea kua ata roa koutou e ata waka rite mai i tēnei taonga. Kia tai pēnei mai. Korotia e te i o ngā nukunuku me ngā nekeneke i tai pai mai i tēnei taonga ki runga i tēnei kaupapa o tātou. Kia pono mai te kōrero e tika ana kia whakamihia tō mātou pāpā i a Barney Thomas. I te wai tai mai te ariki nui ki Wānganui a mātou, nā anō te kōrero ki tō tātou nei ariki nui mana te taonga e kawe mai. Nā reira, ko ia tērā i āta whakaritia i era tuāhuatanga ki Wānga tonu i ngā iwi o te tauihu, i a Doc anō hoki, kia tai pai mai tō tātou nei taonga. Te taonga o tō tātou nei kuini, ki mua i tōna aroaro, ki mua tonu i te aroaro o tōna iwi. Ai. Ka mutu pia tēnā. Nō reira, kua rongo tātou, i nuku tēnei taonga, pōtini ki tai pai mai, nā tōna nui. Korotia mai te nui o tira ngā wahi i tau ai tēnei taonga. Nā reira, mutukau ana tō mātou hui ki runga o whakatu, ka kawe atu ki te tehi wāhi tiaki. Ki taku nei mōhio, rua pea ngā maramaki muri ka whakawhiti i te moana o Raukawakawa. I taua atonu, ko ngā raru nui kua utaina atu ki runga i era poti e whakawhiti ana i te moana. Nā reira i te whakaaro ake kia moata te tuku i taua taonga, ka tukuna atu ki roto i a Ngāti Toa, ki roto i a Porirua, kia noho ki reira mo te wā poto, ka eke traka, ka tai mai ki konei i te wiki tonu nei. Ai. Rau e kua tai mai nei no reira e kua ana te ngākau kua tau pai ki mua tonu. Kua nei ka tau ki mua i te aroaro o tō tātou. Kuini no reira ka ea te kaupapa i kona kei taku rangatira. Tēni orei e mi i atu ana ki a koe. Ka mawiti atu ki a koe e te reiputa tangata. Riria. He rangi nui kei mua i te aroaro i ngā rua wāhia i tēnei rā e hika mā. Rā ka pōhiritia ngā ariki o te moana nui a kiwa ki runga o tūranga waiwai. Ka whakaeke hoki te kaua e tohora no te tauihu te ara maurei. Hei reira tukuna ai tawa taonga kia te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. He taonga i whakaritea kētia ki tōna kuia i ngā taukimuri kia te ariki nui te ātairangi kāhu. Akāti ka puta te reo o Ngaitahu me o rātou rautaki reo Māori ki te motu whānui, ki te Koroneihana tuatahi o te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. He tuatahitanga tēnei motu mai Campbell, ko tōna ki ko te ariki nui tonu te tino tauira
mō tōna reanga, mō te reanga rangatahi. Kei waho a Shakayla Andrews alapaki i te tomokanga matua o tūranga waiwai i tēnei wā. Shakayla. Ko tahi mano kaika, ko tahi mano wawata. Ko ia nei te kaupapa I whakarauora te reo Māori ki te waipaunamu ki roto o kaitahu anō hoki. Arā ko te whānau Cassidy, me a rātou whāngai anō hoki, ngā hua o tēnei kaupapa whakahirahira, anei te pūrongo o Horakairangi Nicholas I mua I tā rātou tū ki ako ararau ki te Koroneihana 2020 Mārima. E hono ana a kotahi mano kaika, kotahi mano wawata, ki te mano tāngata, ko tae mai ki tūranga waiwai. Hei waha mō te reo o Ngaitahu. He wā mō mātou o Kaitahu, kia whakatau I rātu I o mātou whiako, I o mātou rautaki. He whakaraura anō I tō tātou whakakai marihi, tō tātou reo Māori, no reira, no mātou te whiwhi. Koinei te Koroneihana tuatahi mō tū mai Campbell. Ko tāna ki, e hikaka ana ia I te tainga mai ki te Koroneihana tuatahi o te ariki nui kuini ngā waihono I te pō. He tino tauira tō tātou nei kuini, mō tōku reanga, mō te reanga kōhanga reo, mō te reanga o ngā kaupapa whakatipu reo, kia tae ai e tātou te kite I te kai whakaawe I tētahi tauira, kia Māori ai tātou, kia tū hei rangatira o inae nei. Nō te ahiahi nei, I tua Campbell ki te taha o te whānau Cassidy ki te tuku kōrero mō ako ararau. He whakāturanga reo Māori I karangatia kia whakakite I te Koroneihana. Ko tāna kaupapa kōrero, kōna whiako hei reanga tuatahi ki te rautaki reo Ngaitahu, a kotahi mano kaika, kotahi mano wawata. Rakatahi mā, te ata o tūmāhina, no mātou te whiwhi. Ku whiako, ko whai wāhi au ki ngā kura reo, ki wāinga I ngā tōtara haimata, I ngā maunga whakahi o tō tātou nei reo. Ara, ko tā Timoti, ko whai pānia, ko ngā ika whiro, te panekiretanga, ko aku auntie anō hoki, e kaha poipoi I tōku reanga. Kia ora anō tō tātou reo. E ai ki te ringa raupā o kotahi mano kaika a Paulette Tamati Alif, he maringa nui. Ai, tai mai te tono mai kingi kiri ona mā, te rā kāhui o Tupuora. Tai mai te pōwhiri ki a mātou te pirangi, tētahi whānau o te waipaunamu te tū, te tohaina. I mate te reo o taku iwi o tākau I tērā rautau. I tai mai a tākuta tūtere wirepa no te tairāwhiti ki te whare wānanga o tākau. Ka tū mātou ki te taha o ngā whānau rongo nui o te ao Māori. Ki au nei, ko te tō I a tini, I a mano, e harei te mea ko taku whānau anake. Ko te mana konui, ka maranga ake ngā toa o te reo, hei raukura mo te iwi. Horakairangi Nicholas, Tahu News. Hei waha papa I tōku hākoe o Paulette. I mate te reo ki tōna kāinga. Arā, ko ara mai te reo ki te kāinga anō hoki. Ko tae mai te reo o Kaitahu ki tūranga waiwai I tēnei o ngā wiki. Me te miharo te kite I tērā whānau e pāho atu nei I tā rātou reo kamehameha ki te motu. Nā reira, ka hoki atu ki a koe e riria. Shakayla, tēnā koe. Ina nahi rā e kawea rā ngā mate huhua o te wā ki tūranga waiwai. Ka mutu ko te punaroi mata I rere mai nei I te awa tupua o whanganui, arā ko kahurangi Tariana Tūria, rāua ko takutai moana Natasha Kemp, rātou ko ngā ikanui o te tau kua hawa e te kupunga o Tara Mainuku. Kia mokowhiti tātou I nāia nei kia te kakinga Kawiti Bashara o te reo te uru mō ngā whakamārama o te wā. Te kakinga.
Tērā ia te kōkō mea I te hau auri papaki kau ana ko ngā tai o te takutai mo ana. Ana e tika ana e hoa mā ko ngā rerenga ko te kāui rere o ngā roimata o Wanganui o tino o Waikato I nana hira ki runga o tūranga waiwai. Ki te waka nui o tino, ki te waka mahara I nā mate. Katoa kua hipa mai ko te hito koru ara ko Tariana Tūria o tino ko takutai moa Natasha Kemp. I wehe ia tātou I tēnei tau. Nā reira, ka wakaweti atu tātou ki tēnei o ngā pūrongo nā te wānau o te reo o te uru. E ngau tonu ana te rironga o kaurangi Tariana Tūria e tōna wānau. Let me tell you, I've had to learn how to anaesthetise my feelings. Yeah, just tough. Mum had fire in the belly right up until the very end. She never once deviated from what was always the goal, and that was the realisation of mana motuhake. I mate te kaurangi I te timatanga o tēnei tau, I tai atu te motu ki runga ki tōna tangihanga ki te marae o Wangaehu, I tēnei rā ka waka hokia taua aroha. It's a huge honour really to be here, really to acknowledge the coronation. She came to Mum's tangi, and just our way of being able to come back and just sort of acknowledge our relationship and the importance of the kingitanga in regards to all of those things that Mum stood for really, and this is us just recognise the importance of this movement in the big scheme of kotahitanga. E ahua pauri ana kia hoki atu au ki ngā wakaro, ki ngā wheako, I wheako tia nei e au, I roto I ngā tau, te noho tahi kia Tariana. Hei oi anō, e tika ana kia kawea mai tōna wairua ki tēnei kaupapa Māori, nā runga I te kotahitanga o ngā iwi Māori putano I te motu. Mo te kaiara I takirua o te Pāti Māori a Debbie Ngārewa Peka, ka hoki mahara anō hoki ia ki tōna hoa a takutai Moana Kemp, I hinga I te wā o Puanga. Nobody wants to ever take back a dead MP to her marae, and I think what we've been able to feel is this year of this horrible government, but also come together and remember why Tariana walked, why Takutai made the decision to work even though she was Māwiwi, and that is our utmost belief in ourselves as Māori. In a wider sense, it's been probably the toughest year of my life, but we've been taught how to lean into each other as whanaunga and to follow our tikanga and believe in the strength of ourselves. Nā reira koutou e ngā mate e oki koutou mā ngā wai o te uru, nā kāui rerenga I e ke maina I ngā kāui maunga. Big hope for my grandchildren, and that is that they grow up to be generous, kind people. I do. That's what I want for them more than anything. But I also want them to stand up for what's right, hard though that may be. Ko nā wai hono hono era I te pō era ki tatu ai ki runga o tūranga waiwai marae I nana hira I nainei ko ngā wai hono hono I te ao I tēnei wā ka hoki maira ki te ora o te tangata e hoa mā nā reira koina ko te pūrongo o te reo o te uru kei a koe te wā e riria. Te ka ki ngā rere ana ngā tai o mihi ki a koe, kia ora rā. Ina nahi nei, ko te ika whakamutunga o te rua te kaumāwaru tērā I taria mai nei ki te papa o Mahinārangi, ki reira tangihia ai, poroporo akitia ai, e te makiu tāngata, ko tā Robert Baum-Gillies, me ngā mate huhua o te arawa waka. Kia hoki anō kia te kawa paora I tēnei wā kei waho I te marae. Te kawa I kōrero atu koe ki te whānau I tainahi rā. I kōrero atu au ki ngā kawe mate, ngā whānau ngā kawe mate o te aroa waka I tae mai ina nahi I te pito o te mātotorutanga o te tangata I te kawe mate o te motu me te aha te heke ngā roimata ki te maumaharatanga o rātou whānau kōrero ki te pō I te tau ko pahure ake nei me te aha ko tētehi o ngā mate nunui o te aroa waka ko te ika āwhiro o te motu ko Korobom tērā. Anei te pūrongo. I'm holding on to our cousin Pipiana Brayley and my uncle Tu from Ngāti Pikiao. Kukume mai te aroa waka I o rātou tāruru nui o te tau. Ki mua I te aroaro o te ariki nui, kuini ngā wai hono I te pō. Ko tēnei takutama, te kao te tamihana tahuri orangi, and kei reira ki tā mawa mātua. Ko te ika āwhiro o te motu hoki tērā a tā Robert Nen Gillies, kōrero nei,
Ko kawe mai e tōna iwi o Ngāti Whakauhe. Mā kuku tonu o mātou marae o te arawa o Kahumunuke, mō tōna ora, mō tōna āhuatana, mō tōna ātāhua. Kia tautoko o tēnei ariki nui, ko tai mai mātou. Me te aha e mārake te kitea te taumaha o ngā mate kei runga i a te arawa whānui. Mahana ngā mate taumaha tonu mātou. Ko Uncle Bom tētahi, ko te taiohi tino toa o te MMA, Wilson tētahi anō. Ia, kei te tangi tonu mātou. He hiri mai nā taonga nui, nā tīpuna, ko te roimata, ko te hupe. Me te aha, anei tētahi kaupapa e ki ai tātou he Māori. Ko eke te kotahitanga, no reira, anei kua tae mai te whakatina nāki. Ko te tōpūtanga o te arawa kia tainui tonu. Ko i nei, ko ngā waihotanga o te arawa waka e whakamana rātou, kōrero. Te kawa pāora, Aukaha. Ara koeira ko ngā kōrero a ngā māngai o te arawa waka e pāna ki ngā mate huhua I mauria mai e rātou. E hara ko Koropom, tāha Koropom Gillies, anake tērā ko Alec Wilson, te kraua a katahi anō kia hipa I ngā wiki ko pahurea ki nei, ko Akaraya Wilson hoki tērā. I wehe ki te pō I te hikuai o te tau I hanuere. Engari I tēnei wea e whakarite ana te iwi kia pōwhiritia mai ngā riki o te moana nui a kiwa me te ara maure hoki. Mau tonu mai, ka hoki atu ki a koe, Riria. Te kaua tēnā koe I te kounga o ngā kōrero. Ka tira, ko te pueru, ko ngā whakarākei tētahi o ngā whakamiharotanga ki te Koroneihana I tēnei tau, me te aha I nā te ātāhua, te rirerire, te rerehua o ngā kākahu e mau nei I te ariki nui I ngā rātata kua hori. Ko te kaihuahua kākahu Māori a Bobby Campbell Luke. O ngā tirua nui, taranaki, rāuatahi ko tana hoa a Dom e tautoko ana I a te ariki nui Queenie ngā waihono I te pō I tōna Koroneihana tuatahi I tūranga waiwai I tēnei wiki. Mai oha, he maha ngā kaupapa hei wānangatanga I tēnei Koroneihana, engari ko te taira hou a te ariki nui pēr tētahi o ngā kaupapa nui ne. Tira, koe nai ngā korokoro tū e no tā wāhi, no te mautere o te kuki aere ni ki konei I mātaki mai nei ki tēnei kau whakarite anō hoki kei mua te tomokanga o tūranga waiwai marae. Ana, koe anō hoki tēnā o ngā taira anō hoki e te whānau no reira, mātaki mai ki tēnei pūrongo e kororo tia ana mō ngā taira o te Koroneihana a kā tira o te ariki nui a Queenie ngā waihono I te pō.
Kua tai mai a te ariki nui Queenie, ngā waihono I te pō. That's all part of, her stepping out as our ariki. Ahakoa kei te tatari tonu ki tana kauwhau tuatahi hei te mutunga wiki, ko ana pueru kei ngā ngutu a te Maria. Her first Koroneihana and putting her best foot forward. So a lot of preparation went into her kākahu mō te wiki katoa, and she has her very close friend and designers, Bobby Luke from Campbell Fashion House and his partner Dom, and they are working closely with her. He ringa raupā a Mokotini Templeton, ki te marae nei o Tūranga Waiwai, hei ko tāna I tutuki pai ngā mahi I te Koroneihana nei. I te tuki pai te rā, me ngā kōrero, ngā whakariteritenga ki muri rā. The well-oiled machine worked well yesterday, so hari kona te nākau. Me te kite hoki I reira te ariki nui, mai te timatanga, tae noa ki te mutunga, o ngā mahi, he miharo ki aia. E pupuru ana mātou I etehi o ngā tikanga o ngā mātua o ngā tūpuna. Engari ko te whakatinanatanga, kua hou. He pēnei nei te kōrero. I te wai a te ariki nui ko te reo irirangi te taonga kawe kōrero. I te wai atu heitia ko te pauaka whakaata te taonga kawe kōrero. I nāia nei ko te pai papori ko te AI. Nō reira, me panoni tata. The swell of rangatahi that are here with the effervescence and energy that they have. Older ones like myself and Rahui, we get to relax and enjoy and see the years and years of labour that our kaumātua, ruruhi, koroheke have invested into our people. Whioi, e ai ki te tehi o ngā hoa a te ariki nui, kia kei hana ki ngi tākoko. Mā ngā mahi haka, ka whakanui te hunga rangatahi I tō rātou Queenie. E rika ana mātou ki te tū, e tehi o ngā kapa, kua whaka ara ake I tana moe, kia whakakoikoi ngā rākau, kia tūki mua I te aroaro o tō tātou Queenie. He kaupapa ngāhau, he kaupapa whakaora anō tēnā. E haere tonu ana ngā mahi o te Koroneihana nei mo te toinga o te wiki. Mai o Hapānapa, mā Aukaha. Ka tira koenei e tihi o ngā kara, e tihi o ngā pūrongo, e rere mai ana mai I tēnei te Koroneihana tuatahi o tō tātou nei ariki nui. A ka tira kei te whakarite anō hoki, ki te taha o te kaua e toho rā, a te ara maurei, anō hoki ko ngā mautere, ngā tangata moana nui a kiwa, ki konei kei mua I te tomokanga o Tūranga Waiwai mai rau. Nō reira, hara mai mātaki mai, ki te anō hoki, ki te rere, ki te atahuatanga o tēnei, o tō tātou nei whanaunga. A ka tira e nei o ngā waiata anō hoki, kua puta mai, kua huhua mai I tēnei wā. Mai o hau!
Mai o hapānapa me ngā reo rōreka o ngā kuki airani i tēnā rawa atu koutou. Ko te whare kāhui ariki o pōtatau te whirowhiro me te whare kāhui ariki o Tonga. Ētahi o ngā ahurewa whakamutunga e ora tonu nei i te moana nui a Kiwa. Kua haramai ētahi o ngā uri o Tonga i tēnei ata. I kōrero a te kakenga Kawiti Bashara kia tākuta Mefi Nauwhahu, hea o te kāhui no Tonga i Waikato. Me ki pēnei e te wānau he kāhui tipua, e kāhui wairua, he kāhui mautere i tēnei ata e te wānau kei takutaa i tēnei wā. Ko tētei o ngā tākuta, arā ko Dr. Mefi Nauwhahu, e te rangatira morena. Morena. First of all, you're carrying, the auspice of Tonga with you today here to Tūranga Waiwai, to the coronation. Talk to me about how you're feeling this morning. On this crisp bitter morning there? I'm feeling so excited to be here to celebrate this Koroneihana, and for us to be part of it is a privilege for us from our Tongan community, coming together with the Koroneihana, the rest of our Pacific coming to Tūranga Waiwai. It's an honor to be part of it. Te Koroneihana tuatahi, the first coronation of Te Ariki Nui Queen Ngāwai Hono i te Pō. Over the past year, Te Ariki Nui has visited many of the islands, and connected with Pacifica throughout the Pacific Ocean. Tērā, your whakaro around that, how have you felt seeing our Queen, travel the islands over the last year? Finally, the royal making presence in the Pacific. I remember the King Tuhetia did the same. Watching the young queen present in Fiji and other countries in the Pacific means something a lot, and it connects us together, Aotearoa and the Pacific, as we belong to one race. We are the people of Moana. Seeing the Queen the importance of the VAR relationship in that space, relational space of the Moana, the Queen being around, means a lot. Means a lot to our people of the Pacific. You speak of a young queen, ne? Is that what te iwi Māori or ngā iwi katoa need at this time for leadership and for guidance throughout Aotearoa and throughout the Pacific? I think it's a great opportunity, and the Queen being a young queen, it says a lot. Says a lot of how things has to be changed. If we are looking to the future of our both countries and the ties between the Pacific, I think the Queen has asked us, let's have a look back at our culture. Look back at the protocols we do. How can we make it better? Okay? How can we enhance it? How can the young people be part of this? Because we are in an era where things are changing so fast. The AI are coming, okay? But holding on to those tapu, to those values, to those. I think the Queen makes the connection between the oldest generation and the younger generation. It's so significant. You work in education there, so I guess Te Ariki Nui provides some inspiration in terms of leadership throughout education, throughout our rangatahi and our tamariki here in Kirikiriroa or here in Waikato? I work in the space of Pacific, advising our Pacific, as well as working together with the Māori sector. And the whole purpose of this that we are looking at career-wise. In the next 5-10 years, careers will be different. Jobs available at that particular time, we don't know what kind of job will be available. But we are setting those students from now to make sure, and not only that, but connecting with the parents. If we look at the top 5 countries with the best education, the first thing they do, parental engagement. Parent engaged, the whānau engaged in the children's learning. And the second is structural. What's the ministry is doing right now, structural literacy and numeracy.
But my hope that I'm hoping with myself and other colleagues of Māori in the education, we are going to live. We are going to try to rewrite the narratives of, how all the time our Pacific and Māori are at the bottom. My question, can we rewrite that narrative? My answer is yes. We need people to do it. Yeah. I think, what hopes and aspirations do you have for today's ceremonies? I'm hoping that we'll come here while we are celebrating the Koroneihana. We remember the big shoulder that just gone, the father of the Queen. We remember what he instilled in this space, the rangatahi, what do you call it? The movement together, the people coming together, iwi coming together. And not only that, but I'll take back from here something like the connection, the relationship, the va, that we have it here. I think that would be so important for the future, that our relationship are getting stronger and stronger. Kei taku rangatira tēnā koe, engari e mihi ana ki tātou I tēnei wā, ko te kāui mautere tēnei, ko Dr. Mefi Nauwhahu tēnā, ka hoki te kōmuri, anō hoki ki koutou, kei te teihana. Ko ngā iwi o te moana nui a Kiwa, te manuhiri tūārangi ka pōhiritia ki te rau o Waikato Awa, o Waikato Tangata, ka mutu ko te Pacific Academy. He whare mātauranga e hāngai ana ki ngā tauira moana nui a Kiwa, tauira Māori anō hoki, kua tae atu ki te Koroneihana. Anei anō a te kakinga Kawiti Bishara me te kaitohu o te whare o ngā pūkenga no te moana nui a Kiwa. I te iwi e nau mai hoki mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga mataora o te Koroneihana tuatai a Kuini Ngāwai hono I te pō. E te iwi e kai taku taa I tēnei wā ko Lesa, Tyrell no noa. E te iwi, morena. Morena, tamari e. Oh, kia ora. Tuatahi ake, first of all, your reason for coming to the auspicious occasion this morning? Oh, first of all, mo mona whawhoi aturuwi inga lea tua mo whauna mo nei. Awa noa e whātase mo nei whamoe moe matango whie, tā alofa, māro lava soifua, ma langi mama. Tēnā koutou katoa te whānau e huihui mai nei mo tēnei kaupapa a tāhua, ko Landy ahau, Lesa Landy. We are so blessed to be able to gather as Pacifica here from Waikato. I have the privilege of representing the Waikato Samoa Association, but then also my other hat of the collective Pacific chairpersons here in Waikato coming together as Kaliaroa. So we're very, very grateful and blessed to be able to celebrate Her Majesty's first coronation. Tēnā koe, nau mai, haere mai ki te marae o Tūranga Waiwai. Kia tuarua ake, te hononga. Let's talk about the connection between Samoa and Aotearoa. You know, ka hoki kōmiri kia koe. Well, the beautiful thing about Samoa and Aotearoa is we're next door neighbours, and what connects us is the awa, but what makes us is the land. And so we're very grateful, especially from Samoa, because there's a lot of Samoans here in Waikato, especially in Kirikiriroa, and we're very grateful to be able to build our dreams here in Aotearoa. So we acknowledge the kingitanga movement. We acknowledge that we love our Māori whānau, and so yeah, there's a massive connection. What whakaaro do you have around seeing the majority of Pacific Island, you know, ka tae mai ki runga o Tūranga Waiwai, they're going to arrive today. Many of the ariki of the many nations of the Pacific, you know, collective ko tahitanga ni. I think it's an absolute beautiful moment and beautiful occasion, and I truly believe that this is a great foundation for the rest of our Pacifica youth and children to witness and see that every year we should be here celebrating Koroneihana. You speak of rangatahi or youth and our tamariki here throughout Aotearoa. Te ariki nui Kuini Ngāwai hono I te pō is noted as a queen of the rangatahi. Do you agree? Ia o whakaaro ki tēnā? Oh, absolutely, 100%. She is, not only is she youthful, but she knows how to kōrero in the way the youth understand. And so it's a big hope. It's a big hope for our rangatahi. And so, yeah, not just for Māori, but for all ethnicities here in Aotearoa.
What hope do you have for Te Ariki Nui Queenie Ngāwai Hono i Te Po as she celebrates her first coronation? Tomorrow she's about to make a maiden speech, you know. What do you think will be in that kōrero tomorrow? I think in her kōrero she will share her aspirations for her people, but also for the wider Aotearoa. What we hope and pray for her is good health and a great environment around her, support, because that's a big thing. You can have a strong leader, but it's the village that makes it even stronger to enhance it. So, yes. Kei taku rangatira tēnā koe I piri mai ki a tātou o te pā o tanga mataora, ka hoki kōmiri ki koutou kei te teihana. A kua nei te mata ai tā te ope whakaeke atu ki runga o tūranga waiwai. Heoi i tēnei wā, haungara ngā rangatira o te ao Māori me ngā rangatira o te Moananui Ākiwa, ko ngā māngai o ngā whenua maha kei konei i tēnei wiki. A kāti kia tahuri te kei o te waka kia mai o Hapānapa, kei tōna taha ko te māngai o Thailand ki Aotearoa nei. Atamare e te iui āna kei te ronga koutou katoa ki tēnā te tīmatanga o te rā i roto i te tika me te pona āna ko te pai mārere. Kei konei kei tōku nei taha ko tētihi o ngā manuwhiri tuārangi ka tai mai ki tā wāhi ara ko ai atu ko tētihi no te iui whenua, te iui take o Thailand. Ambassador, thank you again for joining us this afternoon. Thank you very much. Morning, I should say. Yes, good morning. Good morning to all the audience. We have a very great pleasure to attend this special ceremony with you. And Thailand and New Zealand has a very long standing of relations. We are celebrating the 70 years of relations next year. And today I bring with me a lot of Thai community who are living in New Zealand for quite some time to join you on this special occasion to celebrate Her Majesty's accession to the throne. And we hope that in the future we have very close relations, and the Thailand and New Zealand will be further strengthen the relation in all fields. Thank you very much. Thank you again, and thank you of course to your lovely delegates that have also joined you this morning. You can interview each of them. They have experience, living in New Zealand for quite a long time. They are very quite impressive with living in New Zealand, and we, apart from New Zealand and Māori, we have a very good relation in business terms with Māori economy as well. We have invited last 2 years, I had an audience with His Majesty the late King as well, and then we discussed a lot of various fields between the two countries, including especially in the agricultural cooperation. And of course, he also himself had a very strong connection with Thailand. He would visit annually back to your guys' beautiful whenua. So tell us, what were some of the momentous occasions that you did share with our late King that you can reflect back on? We learned a lot from him. We had an audience with him nearly 2 hours at the palace, and then he gave his, advice and very wise guidance to us how to, increase our productivities in agriculture terms. We realized quite well that Māori economy is, more or less based on agriculture, technology as well. So we have to learn from you. And we also have to learn from each other as well. Each other, yes. So, of course, this is day 3 of the coronation of our new monarch, our new Māori queen, Te Queenie Ngāwai Hono i Te Po. What are you looking forward to in terms of today's proceedings? Looking forward to in terms of today's proceedings. We are really, honored and pleased to attend this ceremony, and we would love to see Māori traditions. It's our first time. I think most of them, their first time as well to attend this kind of special occasion. Once in their lifetime, that I would like to join you, to celebrate this special occasion. And although the sun may not have come out yet, of course you've brought the rainbow with you with your amazing colours and amazing vibrancy. Again, thank you, Ambassador, for bringing not only your delegates. If anything, would we also, can you say please in your traditional language, good morning to the crew that is watching? Good morning ตอนเช้าให้กับ audience สวัสดีค่ะ ยกมือไหว้แล้วสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
Tēnā koutou. A ka ati rā koe nei, e tihi o ngā manu tuārangi ka tai mai ki te tautoko i te Koroneihana tuatahi o tō tātou nei ariki nui. Kei a koe te wāriria. Mai i te whenua o Thailand ki tētahi atu māngai mō ngā motu whānui no te moana nui a Kiwa, e arahi nei i te i taua hapori i Waikato. Kia hoki atu kia Kayla Andrews alapaki kei tōna taha ko te māngai nei ko Seluvaia Pouono. Tēnā tātou anō whakalopalahi atu ke motolu osi. Ko piri mai ahau ki tēnei o ngā whānau no Fiti. E tākoha nei, if we pan over to the side, e tākoha nei tēnei whānau i tētahi taonga. Ki tā tātou nei ariki nui, te ariki nui kuini ngā waihono i te pō. I'd just like to ask you a quick question about this beautiful taonga you're about to present. Can you just describe for our whānau at home what this taonga means and how you're presenting it to our Queen today? Thank you. Kia ora, malo lelei, and greetings everyone. My name is Seluvaia Pouono. On behalf of the Waikato community, we are here to present our, to meet the Queen during this Koroneihana, and as well we have to present a gift. So the gift is called ngato or tapa cloth, and it's made up of whetaaki plant, tutu, we call it in Tonga as tutu. So the important things that we need to include in this type of cloth is the kupesi, which is the design. So the design is palata vake, manulua, and tokelau whaletoa, and it's only presented to the royal family. So that's why we are very selective to find the right one, the right ngatu, to present to the Māori Queen. Can you just tell our whānau at home that may not know the process, how long it takes to create such a special taonga for a special person like our Queen? Thank you. So this is made up of a plant. The skin of tutu, we call it whetaaki, hiapo, and they have it's made up by the Tongan women. So before they do the design of the kupesi, they first try to create and make up this whetaaki. So it could be in one day, probably in one day only. And after that, they dry it. And after they dry it, then they draw the kupesi. And like I said before, there is a specific kupesi that we have to present when to the royal family. So like as of today, today's kupesi is palata vake, manulua, and tokelau whaletoa. And is this your first time attending the Koroneihana alongside the Tongan community that you've arrived with today? No, I was part of last year's coronation, Koroneihana. And again, we do present a gift, same gift as last year as well. And this is on behalf of the Waikato community. And maybe I can say here that we have combined together with the Pacific people here in Waikato. So not only the Tongan, but also Cook Island, Niue, Samoan. So the leaders are here with us to present our gift to the Queen Māori. Well, I'd just like to acknowledge you and thank you for taking part of this interview and for presenting this beautiful taonga for our Queenie, Te Ariki Nui, Queenie ngā waihono i te pō. Just like to give thanks to our Tongan community here in Waikato. Ko rātou tērā e takohana i tēnei taonga whakahirahira i mua i te maria i tēnei ata. Nā reira, e riria, ka hoki atu te toki pounamu ki a koe e hoa. Māloa pito. Māloa pito. Nei wā i te tini o tangata, e hui hui ana ki waho o tūranga waiwai marae, ara ko te rā o ngā ariki o te moana nui a Kiwa, me te pōhiri mō taua taonga rā atu i te tauihu, tae rawa ke ki tūranga waiwai marae ko te ara o maura i tērā. Engari e hika mā, kei aku nui, kei aku rahi, ko ea katoa ngā kōrero i konei, ka whakairihia tā mātou ki te kōrero mō te rā. Kia utonu mai koutou i a mātou ka whakawhiti atu ki te papa o tūranga waiwai ki reira pōhiri te ai ngā ariki o te moana nui a Kiwa me te ara Māori.